Kua oti I te rōpū whakahaere rawa tiriti o Ngāti Whakaue me te uepū Eco Insulation Systems, te tuatahi o ngā whare ruarau 50 te whakamahana ki roto o Rotorua. I te whakanuitanga o te whakamahanatanga o taua whare I te rānei, a Hinarangi Goodman. He whakamahana, he whakapiki ake I te hauora o te whānau, te kaupapa nui kua tīmatahia I te rānei. Our home is so cold and worried about my baby getting sick because our home gets really cold to the point where there's ice on the inside of the windows. O hariko ana te nākau, nā te mahi e rātou, he pana ki te mahanahana te whare nei. I roto o ngā whakamoemiti o te rā, he rua raurima te kau te o ngā whare me ngā whānau e kawe ana I te kāri hāpori, ka whai hua ki te kaupapa e kōkirihi ake nei, I roto o tēnei ata tino makariri. Te maha ngā koeke, ngā tamariki hoki, I haere ki te hohi pera I runga I te māwiwi, te rewharewa, te kume mea harānei. We've been looking for ways to give back to our communities through our settlement, and it's a collective settlement, so it's got to impact communities, and this was one of the ways that we could help individual whānau hapu and their iwi. Our EcoFleece range has been what's called brands appraised, which means it meets the requirements of the building code, and part of that is for durability up to 50 years. A te marama o ke topa, a rā ka tutuki ai te whakapuruhia o te ruaraurima te kau o ngā kāinga pēnei I tēnei, mai ngā taonga a rā whakamahana. Engari ko te pāpauri nui ke, a rā a te tau E tū mai nei, a rā ka whakamutu ai tēnei take nui, e te kāwanatanga o ngā hinara. We were just a little disappointed that national government's gone and halted the scheme, and so we are probably going to be one of the last iwi groups to get involved in something like this. Mō tēnei whānau e kore I tū atu, I ngā mahanatanga ka noho tonu ki roto o tō rātau whare. Ko Hinarangi Goodman, mō te karere.